اش نصيحتت پیغمبری صلى الله عليه وسلم ام یاری ترانا بچه برایت خونکین بچه خوشکت خونکین بسبب کو ازمان یه ترتریه آن عیبه کاله جاوتی تورن دبی خار خاشا یه کرته یه ضعیفه یه کلیته چه نابد بوچی چون رب العالمین بشتم یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم شاربن قالي مسلمانا بلا هنده شوا یا پندکانه کن ترانا و عیبا اتیکو دنایی نداره بلکه اوتین ترنا پیت کن و عیبات نداره شو بخیرت المجد رب العالمینی چون هو اعلم من اتقى الله تعالى ظن كاكي تقوى هروصا ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن جنيك شي خشكت ماشي بلا عيبات يكودناي نداره ونهاوين يكودو يا ترناب يكودو نكن بلكي اوتر يا ترناب يكودت كن او بيت كن عيبات النداره او تشتر من شوانيتكو وانقفنا بجنوان